wirigiro bwakwa mulithiria wa Meru TV ntukwekune na mbere boya iri Alamisi ya tariki 1 mweri ni 5 mwaka ni 2025 ntukwira nthiguru ya Kenya yukungwira miaka 60 yoritunguwe kankwatwe ni kirinteto sietu bitawa Tiri Babu na nyuma ya spika wa bunge ya Tharaka Nithi John Babu kuruta makosa mbunge wa Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene no ntubakuria kuyuria wirane bure kiri akari wa kithomo kiothe kiri skulu cia primary nende mantoni yambiriretie gusensia ara nende obisi ya mbunge Patrick Munene yambiriretie kunekenera mbesa kiri maskuru marikwetu wanteto mulimi wa mbogo katwambiririe na ripoti. Nyuma ya Meru TV kumulika rugono rwa spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu amutharikirite mbunge wa Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene na kumuria natige kwenderia alimu anene ogwaya nonto atirite mbecha ira ahaugire akari akiri chukuru cha sekondari cha kuinuka. Na mimi nataka kuambia wale walimu mliitwa pale Chuka juzi, wale principals mliitwa pale Chuka juzi, mkatishwa mkaambiwa kwa sababu pesa ya last time ya CDF ya basari kupeanwa, msiambie wazazi. Stand for the truth and the truth shall set you free. Na nyinyi walimu principals ambao mliitwa pale mkaambiwa msifukuze watoto wakati pesa ijakuja, hata mimi kweli nakubaliana, lakini nasema kama pesa ijakuja ambia wazazi pesa haikukuja. Ikikuja waambie ilikuja ama namna gani? Ndipa tunonekanite kuigwa mbitu eno ya spika Babu arambuto kuma obisini yake tongorere imutetheria wake Gilbert Mbuba yambiritie kuthiuruka na machukuru bakinenkanagira mbecha ino na riu kuona neyo munthi ndetete wa mbia cia wa mwana wa ciringi ngiri ithatu tutete kaneria nontu twaugiretio no wa kithomo na ni kitho na turaugire guti kuthungiria ciaca kithomoni. Gilbert akiaria nonekanite kumuchokeria spika Babu aramurite gutiga gwikira ciaca kithomoni na wegwa na kuona ari mwega muno na riri aciari ngiri enu emwe gutigara. Kwina ntononire makianga guko makiuga aciari kama ravenirwe ari mo magucukumwa muyo ni mwenda kuringwa ciaca kana kuthomithirwe ciana. Miana gwire muntu ngo kulonga MP gukwa thiororokete pato ga kubeni aciari gutembia ikuribwa ino ni mbia rwareto munthi na muciari akiuma ne auma na receipt yawe ya ngiriitha wa mutungo mwera ona ngiriitha tonkulibirwa ni mwezi mwa pato kana atia na bantu bakuthi kubenagia ntukare aciari makubenua ne aciari benu imo mwatigarirwa kana mwe ni mwenda atia kweli kwelelwa ri na kunenkerwa onkenda boreko kwelelwa na kunenkerwa onkenda boreko toka bo wa kithomo kuga ni ithatu na kamunenkera na bwalimu anene baraba nenkerete mbecha ino bagichokeria pato nkatho inene nontu bakugwatira kithomo anene mbere skulu rugorwa mukathera cheki ya ambassador skulu nibuka na tebu kule si ni cio twena cio monde so ya kwanza kabisa ni kuga thank you muno to our honorable MP Patrick Munene nontu kuga na gwika pato ni aruthite untu mwega wa gutuma kithomo kigia raici. Pato ni akoretwo agitutethagiriria akaribira twana turia twina thina muno fees. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Iboya sana murimi wa mbogo no ntubari botu na njira y'inkinyaniro tutana mbere na nteto cietu akariba Southimenti ne baumirite na kubeneria bonene mubunge wa Daktari Chandrak Mwiti ni kiraba kuwa aretire garune ya rais kumama kuo mkulukine bawete kinya bataguneka na basari kiri utongeria wa mubunge o mkuluki bakire keria ni bameneretie utongoria wa rais William Ruto mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma na kulikithia na bwa kariba Southimenti ni baumirite na kumeneria bonene mujumbe wao Daktari Chandrak Mwiti na bo ni ntuku imwe mutongeria ujo kuoneka garune ya President William Ruto amwe na atongeria bangi ba kaunti ya Meru ni kiria kariba bakuga ni baije bwega mutongeria ujo gutiginto arethire akibarombera na kinya mawira ne President William Ruto ethirite akiejana atithira akiumba kuja thingatira barabara zetu za Southimenti itwaindi Ruto barabara ikeni kiandege mitungu kanyakine kionyo barabara ngutu mundu rono kumiariria
kwanza ndironi mubunge wetu karama mimanto ya kyarira kwa nono ndo kutuwara ina bwo kuga ni wandi onge gutikera tutete no ndo bakera no mbeze baragire toro bagira bakare bakakira Daktari Sandiraka tutere kwa kiuga manto nyajanjira je katona kintu kiro tutethia kyo basi darusi augirwa ikaretwa tutegwa kyo kintu ja kyo imbenge bagerete kiruto ndagene ne imbasi kwene ngaos tutegwa kyo ndo ja bou edera te koria manto jara jo tusure imbenge te koria tege kya wagerete ara mami muntu mwageta no na personal interest siawe ugane atongere bamero bauga ni aria nkuruki bakuga kinya mbeca cia mbasari mutongeria ujo Daktari Mwiti atithirite akiana bankia na kuga mbeca iu cithirite chikewa na baitonga na kinya achore bawe ande badure mbasari nande ande baracoka cukuru igoro uti mbasari sira yanwa utembi na nya mbasari icio cio ngwikwa yaro ile wana baitonga utu nundu nande bana bathi nabo batona kubategera nande tukathithia atara na mubunge na twa muthurire ando muthure tugira kwa ningi gitongeza udhimendi gitira mbeze cietu nayo ti tonga ya kiu utonga butu bucuite twabaga buru undu nandiri kuria mbeze cietu ri no itwira kwa ina mbeze ciaku cia kuria ri ogatukaririe akawira na tukaririe tingi arire ciathira nago ina ciaku urarire nago cia udhimendi ciathira iromba riao nandi ni antu bawendi bubwega beje bateithia gicigo mbunge giki gia South Imenti onga abatiri na antu bawendi bubwega batonyere South Imenti tonethire gakuria kinya ringi ni ama mubunge no ori kuna ya nombi ori kwa re ngiria kabisa utikyo tukuona utimbi madina jama inge mono bele kuduka kwa njira watana chibitare ore tu anini chionde chia ogeta ni chia sana na nyomo ya chionde wata nyomo ya ne okono ra metu itetie nande mwananchi akawaida nande kakumia nande nayo kimaendeleo kutikyo tukuona kabisa nande mtu nande wachokire shilingi 200 kuituka iri fatrese yongo atekuoneka nera kuoneka bakuya baina ngere yitonga beta kwandani nandi na mwananchi utetheka imaendeleo yako tukuona kithirikari bou bwe bakenda bwe 10 akariba babariuga kinya thirikari ya William Ruto itithirite ikibaguna ura kubaterie president nuo bwiri kwithiro ena nuo manto jara ugire akathithia mero abwiri kwithiro ajaretere tene ti atinda gucumbura antu betu na are ane atongeria betu state house ate utekio ba kuthithia na are president wetu na karite akaire agitwaira yendene mero nonto mianka iu atonya mianka ire otu tumbite kuona nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwaya sana Jeff Gituma nonto bwari botu na njira inkinyaniro. Tutana mbere na nteto cietu ikundi kyandu kimbethe kiyikene ya Meru Youth Voice ne bakinyite kenine kenono wandi na thoko ya nabia kuria kire hantu ba corona kinyantiwa. Kulukini babaritanete okoni murimo yo nyimba. Mandiko yetu anteto kuma midio ya igembe mukiri onkonja no ina ripoti. Twa yuthie ya ciari na na beto ni aturikana. Ndembie kairia batarimwa. Haba kadhari mwao kanoe. Ndukembethe bayikene Meru Youth Voice ni bakinyete nterese kyani kionono na tho wae kurontiwa na barabati usiumba byekorea na kinya kuba mataro yako ni murimo yo kansa yura yoangaikete anto ntereigi atanirite na Meru Youth Voice kenda kuruba muno barabae na changamoto mwanya bomba kufaindika ibuko meabia kora kinya still bitira kura kuto agatwe at least ore yanirie nabo bakua batu apart from kuthwa tukempa vijana atotapu itharimo bya jamii atombe kuthwa tukeliga na ndo abate liga na society nebio ntoru aretwa kinya na tho tu atu ya tutethanie na tumbe kuthwa tukempa society etu na tukerita na bayu betu manto ahansa manto amainge na still tu ba ya support kanunga la tu na kono kitane gutanture na chetu kitane gutethira bajojo betu ba mami betu ba baba betu na ana barabati guchumba tukuibwa ge youth yetu twetete
na ya tutethia muno muno etomia bya kora kwa neginya kora bwo tukwibo yakere bo muno na nga mutethie na thari mengari ta ntibi tura itingoloi na botongori yuthie eto itana mbere eturadi ne toreta onto wa mwathani riu kiria yuthi ba ni bawete bari na moroto yo kwiyamwe kenda bomba kwithira ni botetheria tukathomba bara bati uciumba na kinya be ya baintu kimbethe kenda batatumike boboe na bo utiro kinya be tayari utumika boboe ni ana siasa Meru Youth Voice to batu tutikwenda utumika iwana siasa tutikwenda utumika ringi turenda batu gutuki batu kio cha jamii na towa turenda kuya project ira ciatethia kijana niwe kijana no si empower kijana tutikwenda kuoneka turi antu babethi antu batumenyere kuona antu babethi za antu bagutumira ndawa cha kurevia gutumira gutibatera tukwenda kureta change dene miru na kuona ni ati antu babethi ni antu bena muhimu muno Keripotera Meru TV kuma kiani kienono natho beta mukiri Tuta na mbere na nteto cietu akariba ntumburi icio mbunge kia Buri ni bakutheta no ntupoteanirwo ni atongoria bo kiwiti na mbere harba kuwa nturu witi na kabarabara kakia kinyano kamwe nende ni bakuromba atongoria ba kubalikana na kureka kulunga nture ni wakirira bakuromba kura wandiki wetu wa nteto Mwende Olaiboni nawe kira kirore Akariba ntumburi gicigo mbunge kia Buri ibotaririo rabateanirwo ni utongeria buraburi kuo bakiwa barabara cia ntura iwitetereka buru ntubota lasare nene no ntubo kuthura atongeria bau cietu twenjeri gipindi kia MCA ra weta wa Keremi no twenjerete atombera twekia no into nya ndaritie na no twenjerete ne njinyunjure gwakwa ndamamone bwa twekira nyomera Keremi atwana imbeca uticio cirio cia gwikira maram ogunje iciatigire ikariu njera nawe ire thoka buru ikanta kake ciongo cia cici marere kinyanga riti umenya kwebandira ku na ndi anene betu ibeje baciumbe batuthithire barabara ugatonya na njira cio tonya tiga no ikumaramine kinya wena kogoro una moti mbagwitira imaiga janganene na ntu kuna ngo kuna nyoto bari kinyanga na ngare ku habikibiki utomenya kutagara kwa witu ya tuthithire njira ini anene betu nikenda twakaja antu barabange na ndina matoka abua barabara era fiti 30 ayo gatagana fiti 6 ira tutigeri kere ikithaka na to bukeja kaire mwaka jonge bwana kura kana nyabore ko yabo ya 2032 barabara bukeja bwethere njoka ciokoroka nyomba turigari tuwe na ndera umire mathaka yuma mathaka jo tonya ja kuinga barabara bururu mwana wetagwo Elija no twigereruo kia kuma tontu tukarothurana twathuranire ndakwira ndejire guku ndina miaka kibao lukibolo tethetie kiara kiri mbunge wa Buri Rindikiri Mugambi bemwira na batere kwanania ntura cionthe kiri mirandi ya witi na mbere Rindikiri we twawikirie mbunge ugwata muchara jwa chiringi 900 antu bao baraba kuringere kura kinyethera antu bantu mburi tutingi itujiri maendeleo waikirie kuma kangaita timao mwisho keberechia kwena mana muito tu antu baba erio ene tutera ba mami tutena baba baba tumenyera lebo gatore nyo twira kura itweta kwendi isiuru gute mtu endagia kura isiuru katweka kura cietu ndi tukwa tutiringa nikare ende mtura wina kirera jani ukumea kura isitethaia inkia tumituringa kura no tukibariza kiria kibati kwithura kienjenjerwe kianyanyia kiguru ja kiria kiumirite arora mwari ni ogikunda twarombete karabati ire acio kenge kire ara uria mundene jwe kundi ire ya karabati na ara uria kwa sonja njirene ire ya karabati mutano we atwirite atire ngakuruka kairire ndaburetera karabati ngabwikira no gugoka ukira itwa mwitikitie no nturi itwa njire atwenjirite u tukuona ni ebui na ndi o wonge uri next kinya wengwari na turetere no maram akejo turomba kura ri urengere tuona ya gukurukira tukimwaku kuluki barua no bakuona buramantu yokara na bakeya wacia mirandi ewiti na mbere ithurano ne twitite ginya boba kaibanga igio tukua wana riria turari goro tirio turi na aru inyethe andi ontindiri menya inkwaria na gatururu mwana okwa no na kutenderia nyamiria umena unchanura o mwikitie skuru kenda nchanuraga kwa u mwana oro kwa ikabereka nintini na nindi maguru ne jawe kwa uti goro turi twindengi ibeje batwenjire njira batuthithirie cibitari mite tukanda tugaciumia kwanda na roje rwa ikombe murungu no atharime mbura je uyeje kagitatia igoka ukiria mitiria barabara iji no katuturo karanja na au kwa ura jo tukurire muturio kwa jora gakwenjite ikugira munda ngare were kiurio twe ubiweria irite nandi kendomba kumira
atende ogiana na ngare urwiro agatonya arageta kawira atende anire. Reporter Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walai. Na riboti ya Mwende Walaibuni yetu kinyithe muthia yuanteto cietu katho cia mwanya kiri baraponte bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kaujuri ni thari mubia murungu mwenenya Peter wa Tiri Mbabu.